rirejei ula wakati kao dora kazizana ya ukaya ngarjo uona na sinani ili rimbahulieni habari zinji zihusianao nensi ya hatu nsi ya hanyu kao ranyi mlio hundani ranyi mlio bonze tosana salamu hoju ya hanyu ha mara ya mando ngari sahao ze samaha holi hodu wakati kao dora kazizana waenjeza dakika za waza. Le renouveau. Le renouveau yinu falsafa ya nyumeni yabaliwa ni Rais Azali. Yawe tafsiria hayo hindi. Ndongo za nyumeni, mabadilio ya nyumeni. Ya tsukaya, ndongo za tsukaya, za tsuka njema, zanzao zijezilekeziwa. Zirende njema. Haujisa hamwendeleo wa sarafa za daula njema wodonuan Rais Azali Assoumani yaribeliliao lelo 2024 huenda 2029 mabadiliho ya nyumeni mrekebesho wa ndongogo za nyumeni za tukahenda ndo zikusudi wao sijeze dendo naam zoujisa sidoka zoujisa hohamba zoujisa ikazamba ardizi fanishiha haukahindi wakomori kwasi na ndongo wazita hao ikasi ndongo njema amruna dunia kabati mkomori uombeyo nti ya hainu nti njema ya hainu yende nai haini mkomori kuto uombeya dua Mwenyezi ya jalie ekomori ibariki. Washilizi watukufu wa hesha bakati la interneti na nyinyoti pia njoka uridunga harmai siti nkuu ya hatu ya habari za Komoro nezembawa za matangazo rasharikia na wazima rijabanu haunuani kao rimuarifiani ranzile masiu ya jana nadele suala la hoa zade mawatwania wala ya harma le jiji la Fatima Karibangwe ikoni jabali kweli ngasinansi husita banu wathubtisha wazade mawatwania wahomji wa ikoni wathubtisha ukakweli zilade zitana nuwajuhu nezilengwe za Fatima Karibangwe haukaya haureje mbabi harmai tarehi Fatima Karibangwe kaja kanadharau Fatima Karibangwe hakawatwania hakausitehi yemila ya hoa Komoro nuangazija Fatima Karibangwe hawania omji wa ikoni utisijinihe Fatima Karibangwe yabo owajuhu nezilengwe nezitana za Fatima Karibangwe wobishioni juzi leo nsihu ya sita wahakikisha ukakweli wodu wajuhu wa Fatima Karibangwe nezitana haukahindi mastehi hahandani wayaonesa isirikali iliyo lelo mastehi na hishma waonesa ye sirikali iliyo lelo hauka wajuando ya ukaya harme sirikali hiyo harme nchi inu ngabo wandu waume na wandu washe ekado wandu washe waumabani hao ekado wandu washe wauwazaza hao ekado wandu washe wauwanashe wao walio harmaye daula abo lazima wawastehi wamwendo wa Fatima Karibangwe wandu washe mawatwania waikoni wastehi wajau yauka yabo harmaye ntsinu ngabo wandu wauma hao walio harmaye administration walio harmaye serikali ngabo wanauma hao walio harmaye administration ya serikali ngabo wajomba wa hao walio harmaye administration ya serikali
yabo lazima mastehi ya dungane he namna ya udailia wa mji wa Ikoni. Sibuzi mcha obahanu waladhimu mdailie o mji wa Ikoni utike hizani ngarjuao zetabu ziremao le shirika la Soneleki emakatianu sha wajuha wazaze wangazija wajuha wazaze wa hemasiwa wajuha wadaize haki zao bila udharau mbutoka yonsi bila unakisi mbutoka yonsi kwa jarenga mrumshe Safil awal wa daula ya Komor bibi habari azali bibi habari azali Asumani wa msijini kwa jarenga azali Asumani raisi wa daula wa msijini kwa jarenga ya serikali wa isijini sha wadai ze haki zao shapoba izo de zenongo zinthubtishao nambao ya ukaya wazade wa Ikoni waliolelo woma watwania kweli ngwa unaedamu ya Fatima Karibangwe hauka Fatima Karibangwe haharaya dharau Fatima Karibangwe haharaya unakisi Fatima Karibangwe hawania zengome za kautilo harma ya ngazija harme miji ya nkodo ya ngazija fumbuni ngome sujini ngome isanda mjini de miji ya ngome ya henti inu Fatima Karibangwe haharaya ya ukaya hunu Ikoni kwa chutilwa ngome hauka tijinga litatsalia ndobi tijinga lijisekurize orirendo sikariri mru sikariri wandu zengomeza hatu hunu Ikoni jabali de malingo ya shuma ya hanubo mashuja wa Ikoni izo dongomeza hatu yabo watwania engo wana washe wa Ikoni wazade mawatwania wenda bobishioni juzi wa balaze la buji wende hauna kisi azali wende hauna kisi ema dhamana wa hentinu nuwana umahao nuandro umahao nuwa baba hao nuwa jomba hao waliyo harma le shirika la mamwe waliyo harma ya administration publique njajo jena mna inubanu haukati jona haya sijonyamiza haukatwabia za mwana mshemu Ikoni yo bishandro nutsuloka yo bishandro habishandro hata ho itswani sha yo bishandro haukayo ujue namna ya urongoa yo ujue namna ya udai haki hahe hauka hadani yemrumshe nemila ya hatu na kikomori ya kihatu mrumshe kajiwenda tengweni enda arongoa mrumshe kajiwenda tengweni enda arongoa kazi jaza tengwe zonti pia zohende swane mrume shaholi hongasi harma wa ulimengu walelo waka demokrasi ngeni kao nafasi huka hunraria unjushio wa mdu banga mkozo yo haki ya hemzade mwikoni lelo shifau shahomjuho wa hemzade mwikoni yihundi haba heva mana jimla wahomwenje wa Komor wanaswalihi Mohamed Junaid abala bahe hojuma zila zifikirili wao hemzade mwikoni ya uka hemzade mwikoni ngukozo shabala bahe kajalala jabu yaka hazamba maraza waza uka mimi njalala banu mimi swalihi Mohamed Junaid njalala banu nsi wao ndao marongo ngami hombioni masoni ya utahaini ndazi na mashawiri ya uhili sideze mishkila abaha an urgence ya uhili wa mushkila ulio wa henti inu uhusu omwenje ukedaima almidrari izodo fikira swalihi Mohamed Junaid yazieleha izodo fikira swalihi Mohamed Junaid yazieleha ndini yajoka uhunda le shawirilo ndini yajoka uhunda le shawirilo lijelike mafaka la henti sha harumaze fikira hizo haeleha hizo yeye yafikirio hojuwaze tabu zilema uyenti
elelo zetaabu zile maule shirika la ADC warumishi wa hele shiwanza ndege shamoroni Prince Said Ibrahim mezi minane ya mshahara watsouliwa elelo ele shirika la Comer liba huwawe chaka harma le daho la heshiwanza shama taifa sha Prince Said Ibrahim Comer Assistance mashirika ya uyo maili yaliyo harma aeroport mezi sita na mezi minane ya warumishi wa kisirikali watsouliwa wahema shirika ya uyo maili ya uwo muhima tena uwo muhima tabuza mbahindwa hula banu ntiju biashara iliyo harma msajaja mrwa hazi ngufano hazi mezi mitano henda minane katsuliwa yema Munu ulio Putin ye umari limavama na wahema shirika ya uyo maili ewa ele hafikira hindi hochumaze tabu ziremao wana wakomori warumisha harma leda hoilo mezi na mezi wasouliwa omsihoma pwani wa ile shirika omsihoma pwani wa ile shirika la Comor Telecom obahanu la rudi ya litapala obonti mwana mbude wo yakauruma ndi alisijini yaliangamize tsana lisensini mjuma obahanu la bewa eze fikira zaelewa hosonime mashirika ya uyo mararu losonime mashirika ya uyo mararu mtuambe mashirika ya uyo mararu ADC ilona Mamun Comer Assistance ilona umari Comor Telecom obahanu iliyolelo mimi tikaurumia kredi ya 20 euro harme periode ya umara mgomri ya kanale shirika hilo harme periode ya kana shehani harme shirika hilo tikaurumia 20 euro ya connexion ya haina usiku tikaurongowa nefanya video banu basi wa mjo wa mvula nawoyi abasaga mrumio kredi ya connexion ya 80 euros par mois. 80 euros par mois. C'est du jamais vu. Yudemana ramba ukaya ele shirika la Comor Telecom ngalitson zao wa Komori zidamu zao serikali ne mahakama nensi idaza eze tabu za mashirika ya uyo maili ya remao ya dhulumu wanansi wangamiao eze ndazine mashawiri wareleshiazo ndazi daya mashawiri ya hema dhomana wao wararo wareleshia fikira hindi ya utowa hozongoni ya utowa wana wa Komori mihono hontsingoni wana warumishao Comer Assistance à l'aéroport wana warumishao ADC à l'aéroport mezi sita na mezi minane watsouliwa wa mshahara watsouna gurushu endrazine mashawiri ya homa dhamana wao omsihoma pani wa hele shirika la Comor Telecom bahanu rabe habanu riangamizi wao rijuao ze konti za hele shirika la Comor Telecom inamna la kaya eka le shirika la Comor Telecom ngilo oruju basi ye konti ya hao ya SMPCF le konti ya hao ya SMPCF eke zetabuzire miharwa le shirika hata konti ya SMPCF ngiona 1 milliard ekangiona 1 milliard yaho emavamana wa hensi wo ujuha warindazi kabanungasi oruge ngasina 1 milliard harme konti ya SMPCF basi lelo wa mjo wa Ali Haji ngari wasuliu hata 300 millions mapesa ya jiundao harmale shirika la SMPCF Bourabilalami baniensi roro baniensi ngari tsahao le renouveau effectivement le renouveau Nuru El Fatihu mhuwa serikali ngari tsahao effectivement le renouveau
ya he ze problem na ziele hayabo zo za he mashirika yao ya daula yao yo mararu abo njabe mashirika dunga abonga indao ndo shanga msungo utuwa mfano wa he mashirika yao yo mararu effectivement ngamjibu mwanzishi jimla wa he serikali ya uka ngela himuo wafanishihe mabadiliho mema watsina ukanga mwengoyi haungali ngao hoi narilekeze libadili hako wakomori ngwanza ndongo njema lelo wasade waikoni waju hawa safihi bibi habari waju hawa safihi Nuru El Fatihu o wasade mawatwania waikoni waju huwa Fatima Karibangwe wakwaji kufuru wajua kufuru tena waodo wangazija wajua kufuru tena ze kufuru za hao zobisa sha imastehi ya ustehi uka kwa represente wa mji wa ikoni kwa jajojua wasafihi rais wa daula uka rais wa daula kadodeziwa eni mrudeo rais wa daula wamdu yalase akili wamge mdufumu rais wa daula eka deziwa zokazirendwa hata Qur'ani ya hatu iri amri sharimste kejari conseiller rimste iri amri fiulu amri rinikwa amri rimste shabukar jambo kayera iswahi daula ika kritikewa ikambiwa isalazimi afanya nizu yafanya una hii no ishazilwa duka ira iswahi daula yekadeziwa shoka ikambiwa yezinu namba uzinu wanunga mwambie rais wa daula zinu za hema shirika ya niyo mararu nizambao wanunga mwambie rais wa daula yabo ngyo muhimu ni hime ni mdeye ni dei rais wa daula ngamwabo yezendao nai iliya ishie ya jwe ya rekebeshe ngamwabo iske banunja dojwa uhima banuna de afatihu amadu amde yao ha eske banu mimi nsumrongoza Fatihu muwahe serikali badi banu kama mrongozo shanga mrongozo hamastehi hauka mahala ninapuha na ishwale sahala hangu mimjuhu milengwe misana sha Fatima Karibangwe baisho hatudoraya haukabala horaya hokotsoni horaya ilaya waikoni shai hodo hatu shami isana sha Fatima Karibangwe nsi wa urongoza imavamana wari rumao hamadhara unakisi yunga mzidi ufereshea uwazadi waikoni nabe hokaya emana walio ubenufu mone mabadiliho ya dekre 20 na mfukare za la wajuzi rais wa daula ya kauruhaba nufanya msafara wenda Faransa waso ujua yezijirio harmale shirika la Soneleki waso ujua yezijirio harmale shirika la Soneleki ne maratha madziro Swalihi Mohamed Junaidi arife lelo abasanga mkabiliano da mine serikali sila iliyo iliyo lelo ngamuyeshele zizo de abira ikao Yusufu Muhammad Belu hakayabo msaidie dimkalmanu hayo Fakri Mahamudu Mradabi hakayabo tsoinge yabonga waonda uni warongo za usida wanu wanyumeni wanunga mwaeshelezizo hosoni horendao ngamweshelezizo ye ministre premier docteur wa hatu ikao de ulona zedhamana za he wizara ya he omwenje ni mweshelezize zabira vanu lelo omrithi wahele shirika wakati Swalihi Mohamed Junaidi ya jarengale shirika la Soneleki halirithi namnaje kanga wandu watsatsaya wasoujua ensi inu ya namna endao sindami misidekina ya ho wasoujua ensi inu ya namna endao namna yandi sa uswarifu Laurenti 2016
ranzi 2016 hatana lelo kabati bahanu yabo nso ujweza jiri kabati bahanu yabo nso ujweza jiri emonge lazima leshelezise ukale shirika la Soneleki Swalihi Mohamed Junaidi halirithi wakati mziro ndo ikawo tijabanu tidabaha babu izona hamba winji harmanyi mdiwaza izona hamba hatema ile na madaba mahala jana ya mdiwaza gamjomba mli dini rumazava mdiwaza mimi njadi waza izona mambiani banu harumesha bakati mu internet yazi inu simambiani ukaya le shirika la Soneleki e daula ya Komoro ikaitoa mali ya sukanchashi inde ya hule grupu ndaru za huja homjo wa Swalihi Mohamed Junaidi zijezi umbise omwendo wa hele shirika Swalihi Mohamed Junaidi kajaka yabo Swalihi Mohamed Junaidi kajaka yabo wakati serikali yakaufikiria namna ya usaidia bandia deze group 12 za hula za haja 2017 début 2017 za jazatilo harmaze central za Komoro rarumia harma maha mezi 10 valeur ya 7 milliards yende ihulu grupu 12 2017 zidazi kaziwa basi omwenje kaujazimiha kaujaparozimiha harme jimla ya hema siwa harma muda wa mezi 10 7 milliards yondi yora anonse wayo ne sirkalu luzahula ze grupu 12 rende sa harma muda wa mezi 10 lazima nieleze ndoni kama fundi hama fundi usomeso sepe elelo harme mada hiyo ili haina mruni shiliyo ya shinde ya hawe ndro baishe izo namba waba haizonga wazishiyangu wasunga udiwaza nuwajoka uzishiyangu wajoka udiwaza hauka lelo tido handa nizambao sha inunga mfanyo communication de namna hiyo revision ngamrejeze izo na hamba ilizi kenti basi serikali harme metera 10 mili wenda waihula ha 7 miliari rajara indesa ratsuzi maomwenje harme jimla ya hemasiwa mezi 10 le shirika la lisotapala baba hije ndazi na mashawiri ngazi utaji wao ya serikali hamara ya bili iroho mono oposhoni yedea hule grupu ndaru zijezi umbisize zilaza isaza hafa eze grupu zondaru zende zihulwa ema pesa ya tolwa shadan la ilaha illa Allah shadan na Muhammad Rasulullah ema pesa ya tolwa endea hule grupu ndaru sisi ngarjo hamba ya ukaya ze grupu zihulwa zondaru paske facture yija ya ukaya ze grupu zihulwa zondaru sheze mentera eza haja chu eze mentera eza haja banu chu nga bwa Komoro e facture yija ya ukaya e daula ihulu meterandaru itoa mapesa ya henda ya hule meterandaru e facture wa suli hunu ya uka ze grupu zihulu azondaru eza haja nga eza haja nzima e grupu ya haja nzima eze mbilize nenda chu ezo njazaba lelo nzabao lelo mara ya raru ranzini towawe dossier iyo
liwo mara ya raru ranzintoa we dossier ye mahakama ya nchi ya hatu afanya ikawa eke mahakama waparwa ya ukaya basanga bomri ya dubashungani ya parsi wana Junior la Mhogo wakatinda wo wakatinda wo mahakama wajopwa majandarmu ndo atahemri ya hiba le Junior la Mhogo wa mrengera ere le Junior la Mhogo wedi wambe homa gobani odi mahakama heti hatu mimi en tant que journaliste accrédité, assermenté, harmentin. Sihimi maranraru, lewe yararu, zinunaba unumarararu, e mahakama ya hatu kana bouger de doigts. Kana paranono wa muzisa, bala dossier ilaje, bala ilaje, wasaho malanize facturi zilio, wangalieze grupo malaniza henda, wawe enquête wasaho wanikwaze mali. Donc, ununabao banu unumnyanya parce que eskoba dilinsi mahakama dia koba dilinsi parce que journaliste katina droit ya ujaya hime sur les antennes ya benyanya ya benrabu ye journaliste wo ye ufungwa ye poursuivewa parce que habandrabu si journaliste bahi na haina mdu wa mnyanya wa ndrabu haina mdu wa mnyanya wa ndrabu yo uhimisiwa ne mahakama haina mdu safihi yo uhimisiwa ne mahakama hanikwe darsa ya hayo hapinisewa leo marararu tizamba kadombili harma edition bili ya ukaya edaula irom hono maboshoni ito waendea kule grupu ndaruzi jeriunihe inna lillahi wa inna ilaihi rajiun yensi nunge jokobadili hanamna je groupe facturija ze facturizija za ukaza grupu zihula zondar she grupu enzima de haja ya jatilwa yabo harma ze centralizatu yabo ngamanzawu yensi badili namna wakati yo Junaidi tidia kayabo amruna dunia wakati yo Junaidi tidia kayabo de akayabo kabla ya homjo wa Junaidi sinditi to dossier ya bili tena harmane shirika la sonele kilini la homwenjo hatun ya ukaya ngabo injecteur Majana Mararu 300 injecteurs Majana Mararu ze injecteurs bwa komori isodesko ukaharma ze grupu tsongeza ze grupu zipata keze grupu kasiti keze grupu ze metera kasitina injecteur ze grupu zo kazipata ze injecteurs izo zo ujua zile mewa zile keziwa zirejei zibali wazo Majana Mararu zitilwa haruma valizi zinikiwa mrumishi wa ele dao la soneleki yende Tanzania yende ya zilekeze ikao nzima kakatu zilekeza nguhulizo wandu kesi kali nguhulizao mru injecteur nzima yofa 3000 euro nzima na mfanye zisabu za hanyu 3000 euro fois 300 3000 euro hatakado Majana Mararu ye aja yanikiwa ze injecteur Majana Mararu yende yazi fanye Tanzania hauyazi huze haparahunu hamba harize injecteuri ze valizi za kana ze injecteuri zirengwa ho garini harmale gari ya pasha wanda hotel bomtumamu panuka manzo nsiri rekebesha namna yusido wakati wa Junaidi woti Junaidi dossier ya bili na ichanganyania heze ala metera ye mahakama ya hatu yafanya
ye mahakama ya hatu yafanya ngebandi ya hayaho ulu wakati ile shirika lisizalo likanzi wonzi haukazi njoktori hizo pia hizo sika utolo haruma metera yaho Junaidi hajaka unikiwa karakasi la shirika abo Junaidi hajaka unikiwa karakasi la shirika ye daula ikautsa ha médecin un chirurgien administrateur un administrateur chirurgien yende ya hili omushkila ulio Sonelek bandi ya makafa yao na monesanio ya jiri 7 miliardi zenda za hula grupu 12 1 milliard 200 ya tolo ende hule grupu ndaru e grupu nzima de haja neze facturi zijazaka ze grupu zihula zondaru na 300 injecteurs yabo izo zikautolwa harume ezemetera zonti za kazalala yabo le shirika lika kaljaka shirika Caracas la shirika auka ze injecteurs izo zikautolwa haruma metera ya kahenda yabo emetera kahenda Junaidi ya jairithiabo abonari narambila neze sibuzi ekagaranzori rekebeshe ntiri rambila neze sibuzi Junaidi haja harengele shirika banda harengele shirika ya howade wa grupu 12 ya jazi ungazalala banda zirumishiha mezi 10 za tola ze injecteur pias balwaziwe wabonze se dezafanyiwa zenda zamba ukayazi hiba wa serikali watapala wa hule grupu ndaru e grupu nzima de haja zembili hatanabaha ze grupu zembili hatanabaha kazijaja shadan la ilaha illa Allah wa shad anna Muhammad Rasulullah hatanabaha kazijaja mahakama ya hinti ya hatu silence radio ala kulli hali enti nunge tukauja upanga yo namna je iyo de mana nuhambia okaya mwanama nuru el fatihu le renouveau est imminent parce que non msajaja hamanda unu ngela limu badili vanu le renouveau limu bwaoroka ezaka ze pratique zakaya ngela limu bwa fanchi réforme parce que le renouveau c'est synonyme ya réforme la limu bwa fanchi réforme zaza kwelika wakomori ngwajo wona mimi surtout dami amjoona ya kweli ya numa badiliho parce que emdulo mdala kuju haulo ihwe parce que ngabandu wa suhanza wadwamba kaulu masafarini ambabo walo ihwe walo hule ne capital ndo rengeze luga hiyo bangabandu wadungo frustrea ikana do masafarini walo hule ne capital wasudo tukajua waone haraka mabadiliko ya nyumeni wajo wone mabadiliko ya nyumeni yanu ya vumbulwa le renouveau wonda amine jamandami comme si sindo mbabanu yabo donc Salih Mohamed Junaidi hardibabo haja hareje iada ya hentinu ya serikali amtsojwandi sharanzi doba sambi huja serikali ya sambi wo muhima wa homwenje unu do muhima wa homwenje unu ye serikali ya sambi itoa solution nyima kauja harme Facebook nyumeni na nyima kauja mjie siasa nyumeni ye serikali ya sambi harme Mahamid Sanu ya sambi banda do muhima wa homwenje wajana solution hindi serikali ya sambi banda do muhima wa homwenje wamba ukaya zembiorenda osisi serikali ze kapitali zonraru
moronina fombonina mutsamudu zidokana mwenje shaharumwe mahamitsa miyasambi wakomori kwa jaka waona mwenje eka ngwanzo uone mwenje nganzo usihe moroni uje uone mwenje eka ngwanzo uone mwenje nganzo ulawe usihe fomboni uje uone mwenje eka ngwanzo uone mwenje bomkomori nganzo ulawe homijini haho usihe mtsamdu uje uone mwenje yode decision ya serikali ya sambi njema mbi sha yode decision ya serikali ya sambi wakawarenga panza la mahami tsanu ya kamili azali harmae mahakume ya kabonze ya haja 2016 février 2017 haja naze grupu kumeno mweja hakahambala do shawiri mafaka hahandani dukaya jane mwenje holi hode zetabu ya kabonzi ya kauziona wakomori wakawenshi wakomori wakauona mwenje shanda harumaze kapitali zondaru shale suala ilo tena 7 miliari azali ya jaitoa 2016 yakaenda ya huleze grupu kume na bili ye daula iremma vaseline e daula iremma vaseline ifirwa ha vaseline e daula ya Komori 2017 ya 7 miliari ya kaenda ya uleze grupu kume na bili ifirwa ha vaseline izole lo silo nzambao amduna dunia tizamba ngamzi repete ngamidwa mana she initiative ya Raisa Azali ya ukaya ensida ikane mwenje manifestement excellent haji determine harmali suala iloka ngela dimo wake mwenje sha wazingiza dossier yo wakane dossier yo wakawiendelea warule e daula ya Komor dans la farine iyo la marzame Swalihi Mohamed Junaid ngasi harma situation ilonziro abaha ya mwenje sheka mnauna biya uke situation nziro iliyo abaha ngiyo sawa ne situation rakaniyo wakati wa sambi na ikililu kamnauna bandabo mimi kamnau jalelo ni majalelo na nyimto hanza azali lelo mchemna bendabo ka situation ya ilo critique la huso mwenje abaha harmensi hatinu ngiyo sawa ni situation ya kana sambi harmele panzalama mitsanu ni situation ya kana ikililu harmele panzalama mitsanu kamna una bandabo wa Komori ngami dhamana harmale swala hilo na bonlo dhamana harmale swala hilo nsudaza ezi jiriyo na hii abaha haruma ye daula uhusu omwenje ne madanganya ne malama fu ya jiri haruma omwenje nikeka nzamba no hakati mabanuka minturamba mndu ngamsteho wandu bahisha nturamba mndu ngamsteho wandu bahisha nturamba mndu yakuka bwajiri ndongo mbi zajiri nidaze yodokoyo na sahwaye mru wa ushidanule mru na sahwa bawo kati mru wa ushidanule kasi hata harmem na soi mru wa ushidanule nike kanji wona mbizi jiriona juana zamba wakati Swalihi Mohamed Junaid hajarenge decision ya ukayada ya hatu ya heze serikali za hatu za birabanu eke etumwija eke tsumunge jao babakisha mezimira runa unjia harumwe tsumu mabaraza ya mawaziri yabira harma ze serikali zabira banu zonti pia wo njia hata harma ze rahani za daula wo njia hata harma ze hulia za daula imana de ze reserve za hatu za hezimali za hatu zilio harma bank central ya hatu wonjia wende wapare haini namna yonti pe serikali ngela dhimu umwezi wa tumu wakaye mwenje yode ada ya henti hatu
wa ukatabu ya mwenje hata ireme hata wakomori hata sheka mezi miraru kablia ya hera mawani serikali yohenda mbio itoa ze reserve za hayo ijusa ze miskli ili wahundihe situation palliative wahundihe situation wahundihe mparano wakaya oitsumu na bakemba mwenje haini namna yonsi pia Swali Mohamed Junaidi aja haraya ngasina unuma hawararu randi Swali Mohamed Junaidi yalona le shirika la Sonelec Swali Mohamed Junaidi haja haraya hada hiyo ambaka inaukiri nje ikedai malmidrari ya ukaya ekesu mwija ya serikali ibenda mbio ende ya sahemali ije iti harmale shirika norikane mwenje mimi Swalihi Mohamed Junaidi nsuzuwa na maslaha ngamjotapala heze mayeza hele shirika la hatu norikane mwenje wemwezatu haukangizo aibu harmesi hatu hokaya haini wakatera mawanijo kahuja le baraza la mawaziri sodona na alofikirilia yetumu mimi ngamjojitapalilia damina emavama na wahele shirika la Sonelec rikena mwenje ntutsa haze subvention ntutsa hamsada wahanyunyi serikali haruma mwezi watu ngamjojidebrouiller nreme de gauche à droite non ni kena mwenje haruma mwezi watu wasina ukati unru pato la serikali hizo nyinyi ngamzijua mkawzijua badi banuri zamba banuzinuri zinambaba hazo tizamba mwahajuzi tizamba mwahajana ukaswali Mohamed Junaidi kajarenga pitusi ya serikali uhusuye ada ya hetsumu ne serikali na wajuhe mwana mabelu msedi bomjomba mbaba nawe mjomba wa serikali wa hezi nzimana jo yabo yambe bonongo abondabo ritowa pato rimnika na bajuhe mwana chama mzima wa serikali yabira harmale panza lahima amili manondu wararu inde tsumu ya raru ya Junaidi unijawa inu inde araru shaza tsumu mbili zabira mzima harumanyi nyinyi serikali na juhe yabo yambe uka bonongo swamarabo worimnika mbaindu kadhaa sinon porter plainte contre diffamation contre non parce que non gufano diffamation sinon kazi nunamba uzinuzunuzombrabo na mshitaki nono parce que nono kasi ne makamu en tant que journaliste wa uhima ya kazi serikali ndrabo rito wa mali rimnika ujangwa mboka ya zondrabo kadatoa mali ramnika wuziro yo trahison ko usafi wo tretre nono ya ufanya imruo ikabuli wa indalala adola la ira marongo hao yo shitakiwa yo fungwa parce que wo gutie msajaja harma enti iso diso mimi na bao nzima harmanyi nyinyi serikali harmale panza la hema hamili ya bira nula makada nyinya azali eke zetsumumbili za Junaidi yalo directeur general mwabemba hindu matuwa mwamnika he ada ya he ze serikali parce que yo ile hada yo ikaire hada panza la maha ya uka henyu wakatetsu mwijao ya serikali yo uhuza hata zerahani za serikali no directeur ulo yabo yani kwamba pesa nubake mwenje wakati wa hetsumu zenugo hizo Junaidi hazi haraya Junaidi barnamaji ya yeleha shodi shitsongeza uze dekreshini na mfukare msiona uze roha neza tende za roha muna uka Junaidi il est toujours là avec ses mains de fer. Il est toujours là avec ses mains de fer
parce que hapresente ya serikali projet ya uruhusu yensi ilawe hozongonilio hakajuledi haone sauka karna ujo ubaki harmo mwenje wa gazuali unusido ujo bala mjojo hunda mna solution mtiti banu ikoni wakemba mwenje sanda ya juba kemba mwenje chayoti des solutions. La solution définitive, c'est les nouvelles offres, l'énergie renouvelable. Ani domwenji wa jua, domwenji wa maji, domwenji wa upepo. Udo mwenje ujo ulito wa harma ezongo zilio zinu. Shakali na ujo ubaki harma mwenje wa gazuali. Swalihi Mohamed Junaidi ze barnamaji hajazeleha. Izo deziruhusuo ulabanu na wakati mshashi enti ilawe hozongo niliyo hauka deja. E centrali ya misamihuli deja. Vanulisamba osuku wa jana ema ingenieur wararu mazamana wa ile shirika lijo libuwe centralia ya washili 5 megawati na 5 megawati mitsamihuli redera sanganyene ya fumbuni yabo hunungazi ja Swalihi Mohamed Junaidi mama na yode serikali nge akompanye uze fikra za Swalihi Mohamed Junaidi ya karna ujobaki harma mwenje ze reformu ya zitia onziani hunu harma de societe wiyo do ubunguza ze arama do ubunguza ze charge zinji zilio harma le daho ndiyako hahe ya tomwenje ibunguze warumishi wende harma hazi warumishi wa hezekesi wende harma hazi zindwa jina wafekte wa harma hazi zindwa jina yani do ubunguza ziarama za heze feuille za heze ram de papier zihulao haina usiku wandu wende harma teknoloji ya administration fiable ya uruhusu ziarama za heze ram de papier ya heze encre ya hewo msajaja wa heze ze komandi za haina mfumo zihulao zijeziendese administration no uruhusu tena wajau ze compteur za STS numérique zirumishihe wandu walawe harma ze disque neze compteur za carte izonga zijo uruhusu owidzi ulio harma le shirika ushashihe ili le shirika lijue litempumu lirehushi yeye en tant que administrateur chevronné Swalihi Mohamed Junaidi haeleshea ye serikali haeleshea ye mhuwa he daula haeleshea ye mhuwa he serikali le SGG ze fikra za hahe izode za tsongeza sisi waja wahanjume raba yemrundo hii sine mdu wa utaja tuwe mnafikira mtiti na ikoni na mwenji wa yuko hatu unakasa garsa hao solution définitive mais pas palliative solution définitive mais pas palliative ili ruhusu rikestable shakanacho jo kanawo wade unu mahana maharanzira renga istiklal usoka mwenje tabuza mwenje la solution ces solutions Swalihi Mohamed Junaidi yasi presente panuke banu lelongu joroha banu kabatina mna sojoroha sheni ujoka huja yabo sisi rijwao namna le shirika la kahenda ne namna lenda nizo Swalihi Mohamed Junaidi ya jazieleha garjo ujokaya emri haja woya ja remplacer Swalihi Mohamed Junaidi wi haja nguleleso we mdia jaho mambani ya kazahele ya mnahazi juuleleso zinu fikra za isa za elewa ni Swalihi Mohamed Junaidi hajangu zidungo badala izo maamuni ya fanyao harma le shirika la ADC à l'aéroport badala izo umari ze arriere za shishia umari hontingoni ya howarumishi walio comme l'assistance waso uliwa mezi mitano no walio ADC waso uliwa mezi minane yabo expert expert
wa Putini mamunu wangonda babi abo vanwema nalelo vanwema nalelo wakumuriwa mbao azalina baki vanwema nalelo wakumuriwa mbao azalina home sinungu zinji owade wa hensi inu lo mshahara wa warumishi wa kisirikali azali haukata shawiri inu mahaminane rais azali bandi ya rejei 2016 hatana lelo warumishi wa kisirikali gwali wao wakati wa ladhimu wawade mziro wakaya harmensi inu ranzira renga istiklali ya hatu arriere de saleri hafu katina handu huze hafu hesadaho arriere de saleri hafu hesadaho katina plasi harme komor rais azali hahundu shawiri mafaka la husu mshahara wa huwarumishwa kisirikali yode mana wenji wahema administrateur wahema mafonctionnaire wabauka azali na home isoli miti fonctionnaire tikati roha amjirumo miti fonctionnaire tikati roha tulole mshahara wa serikali mamjirumo. Moi je suis un privé. Je suis un consultant privé. Gwelewa misime ngoni mwandu wata hawana arete na wana dekre mime dekre hangu yonku mudiru jimla wa shabakati l'internet ya une grande média parmi les grands médias de notre pays. Tutsam jumayo tutsam jumayo shadan la ila tutsam jumayo amruna dunia icho kama banmiga mfaro mru ngamjibi wane ziundao wanama wa Komoro wali wao yode maana ifoti haho bo mamunu yiwone hao azali hauti harma pieji bo mamunu dauna umari hamtani harma pieji emana wakomori wamlaanioni ndabo yaka azali haja hahundule shawiri mwafaka la ukamrwa hazi efanya hazi youlirwa bo mamunu juhautawe eze tabu za mshahara bo Putini ulonizo za mezi minane uliba warumishi wafanya uhazi ala aeroport eze taabu bo umari zile maone shirika la warumishi wa Comer Assistance ezo de zile maujuneidi Junaidi tous les mois gulibo warumishi wa kisirikali gulibo warumishi wa hahe wakati wa ladhimu zosimengo ni mwese problem zilo na Junaidi zilo mshahara wa warumishi wa Soneleki izo simengo ni mwese problem zilo na Junaidi zilo mshahara wa warumishi wa Soneleki warumishi wa Soneleki ngwali wao haini mwezi halafu ni wakomora msula baka Junaidi na lawe Junaidi d'après les informations katsulawa parce que ha présente fikra za uruhusu zijo uruhusu ulabanu na wakati mshashi rilawe harumaze tabulonizo Junaidi hakari ni kamiadi ya ukaya centrali ya mitsamihuli ngedo tsamilwa omwezi wa juillet habiri ututso ihaja eza jirindi lazima mzujue ni wakomora eze batri za hele shirika walona centrali waifanya we centrali ya mitsamihuli ze batri za uruhusu omtsamilwa wahe centrali ya jua ze batri zija moroni terminal homba hula wahazo homsisi wa wahazo harma arlu ya moroni terminal ze batri zikoza alors skula naka mwintervive na mwambia nuka na mdamba amina babanze fikra zinu kakarsi mwambia adua Mwenyezi Mungu alikubalia hoka l'homme propose Dieu dispose kakarsi wamba amina zo ukaya na utiro wanuga mwanzao entila itoko hizani hunu bahari azalide ya jouro
hatu bomgwe uwi rivunda ensina ike harma hidza no azali arowe azalika na urowe habari ensingi harma hidza narkeravi narambilaneze sibuzi enge le shawiri ngalire wao ni madhamana wa hile shirika la he centrali ya soleri ya mitsamihuli homkozo wa heze batri ili haraka wandu wajwa utsamia le shirika kale shirika centrali ya soleri iliyo mitsamihuli pasa ya pose faida nga zoka azopariani handa gajopariani harma itsanda ya nebambao hakanga monao lelo solisia parhaniha ili yo ikoni lelo ndabo ya kaya omwenje wa fumbuni wa soleri wa fumbuni do usaidi yao abaha omji wa ikoni tide centrali ya Itsambuni do mwenje ulo fumbuni wa juwa do usaidi yao unishiao ye deles parce que ngabo delestage ikoni shao mwenje abaha alhamdulillah ngarjohamba ukaya shifau shahoa zade mawatwania shifau shahoa juhune zilemene zitsana za hoa juhua Fatima Karibangwe shifau shiparhaniha hauka idhamana jimla wa hele shirika la Soneleki ngwendo na utsahashawiri narirejei harmwe siasa uhusule suala la mjomba Asumani Abudu Salam mjomba hatu sonsi pia si wana waikoni mjomba hatu sonsi pia si wana waikoni hanikwa yenfulambe nene azali bandia haka upaswa wa mkate wa mwandu hato wa yenfulambe nene hamnika mjomba wa hatu si wana waikoni sonsi pia azali banda hakaulie harusi enflambe mhu ya tende harme harusi ya hazali ya 2024 henda 2029 hatu enflambe nene hainika mjomba wa hatu wa homjwa ikoni kamili bwana Asumani Abudu kao sisi wa hanjume mimi binafsi miujifahari hae miujifahari hai okay kangabo mbandongo ntitilo hoiswani hunu hatsanga fuvuku kangabo mbandongo ntitilo hoiswani hunu hatsanga fuvuku simabani haho wananashwa hae wa muo si wananya wanzani waho wananashwa hae wa muo akahale ikahala hazini hasi hibo parendaro abo ni waikonido mjo uelewa wa hanu yabo kahade rishia ukaya si hotela basketi hauno no hafundi mbushi ngarsabu hao rishia emigono ka mjomba haja mjomba Asumani hasi hibo parendaro abo sonsi pia si wana womrani na mrugono mbiyo indesa ho odahoni indesa ho bahanu balokai aka mjomba hasaja mjomba haja balagar sabu haunda sina umaramedi mana mshahe wa Mungu balagar sabu haunda sina swali aliamedi mana mshahe wa Mungu na Muhammad Maulana na Shakira na Muhammad Abdul Halifa shekarto ishale mavusho kama mjomba sawa swili bo parenda abone mtungondo mbiyo nabalakana kauriwa de rigueur ya hae kaya ani omwendo ya kaujibalia kesubidi si wanana shohahe surtulu omraani riundi hane na utsabu haku heshetiso shahahe ngabo kajari sangia apar sangia donc yode mana rambaka enflambe atende shikomori atende wa harusi ya hazali ya 2024 na 2029 hatu enflambe atende hamnika mjomba Asumani Abudu nadabu yamnika le daho la el maruf kahole daho la el maruf wala de enflambe nene abaha la de shirika kula he daula abaha shirika ikao hata ze reserve za hatu zidi o bank central
za heze hulia za hatu za he daula daula ngwajo huza haini walonisho no le shirika la hatu la El Maruf likaneze nchida za mali, likaneze nchida za mali za uruhusu barnamaji mshinzi le projet phare ya Azali Assoumani ionele jua amrejeso babanu yao kabati bahanu kabati shirika harumwentini lijoka utilwa mali inji njumale daho la El Maruf kabati shirika la hensi ino harume mashirika kume na maili ya he daula ya Komori lona yo aba ikaukaza wana mashirika wanyumeni banu wana washirika watutu watimizi watsandu rafanye kume na mfukari shale shirika la daula la hatu aba haikao serikali ngejoka uladhimu ihuzi hata zekalisho ze kalson nori no ye shirika la El Maruf ulihime le shirika ikao ranzie maparteneri wa huu wa dunia Banque Mondiale FMI ze instansi kuu la Ligue des États Arabes kabati instansi ya Kilemengu ya sujana pato isojoka ujana pato la mali lijoka ujali njie haruma le daho la El Maruf ze entreprises sous-traitance zijoka utrete yena yele shirika la El Maruf zozinji eza hygiene zozinji yani ya mission ku Rais Azali yakawitsauza Njomba Assoumani Abudu emakatiano kwenda yende atimizi ze finition za heze hazi ni aménagement ya he hazi ya hele daula El Maruf nezemaliza isaza injektewa ne serikali hosolima le shirika la hema shinua ili watimizi ze hazi ganzao un homme de rigueur mwikao ngujuo ze chiffre mwikao hanongo haswarafa za mali na uaminifu yende ya kolabore wazima daine madhamana walo yabo asli ya kolabora wazima daine madhamana wa hele shirika la hema shinua wani kwa hazila ili haraka ulabana Desembre 2024 wandu watsamie provisoirement yabo mjombange na mezimine ya ukazation de manyu ilize mali za tolwa nezijoka utolwa ne barna majijo kandi sa janvier 2025 huendelea Desembre 2025 homsamilwa kirasmi wa hele daho liokipe wa hazana Mwenyezi Mungu ajalie waisa walo bonze madoktori mengo miraru wana wa Komori waresikle wao harma speciality nuwajoka uroha vanu wende waji yani ikoni wanikiwa edhamanenku ya he daula ya Komori lelo abaha akedhamanenku ya he daula ya Komori lelo ne vision ya Azali donono hami haujifahari kama na mwikoni haujifahari hamjomba hangu Assoumani Abudu haujifahari nizo Rais Azali yanzao wa Mwenyezi Mungu ajalia ya wasulishe wa mzo wa he barnamaji ya he l'hôpital El Maruf ushinzi mhu wa he Komori ngarombe yao dua njema Njomba Mwenyezi Mungu amwasulishe no mzo mziro wa udhamana yanikiwao yalindwa wao na mission ichonchashi ya ulekeza wana wa Komori ma infirmier haulekeza wana wa Komori ma sage-femme haulekeza wana wa Komori ma docteur waza kweli rijeri sanganye ne ma médecin wajeni rijuka wa hutaji ya bonze na ma specialist wenji rijuka wa hutaji ya bonze rijeri fanye daula ya kweli ya unono na baraka harma inti hatu na rwamba amina
na rwamba amina bamuoneza hundana ne centrali ya mitsamihuri hommenyoho homduzuho waeze batri izo zikanja jezi pase centrali iliriandi so hundra mwenje hunurike rilawe harmaze tabu shana rwamba amina 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 bo wakomori amina bo wakomori fikira ya azali ya Usai El Maruf wakati yo ngamrumishi harma leda hola Muhammad Said Abdallah Mshangama radio Haiba FM basi emagaya lebe na kanalulu na lunjilizizia azali tikatsunjilizizia azali bela sakafuni ndaina serikali ya hahe siwa sekuli ya bela sakafuni hata siwa rea bela sakafuni hata yonda bwatso jusiza ukangondoa Usai El Maruf ya kabala ya zamani ya Saidi Muhammad Sheikh hakanjaka na uaminifu njaka uamini azali da ine serikali ya hahe ukangwa ajo ufanya sikamhara ho usemba bimbi emba kabusherlonio ne usikini ni uonao ne enti hatu au kakana ushindari wa hela pitali wallahi billahi yaden ba njede ketu jihangu na kanio Mwenyezi Mungu hajalia azali da ina darusi hamadi Mwenyezi Mungu jomrehemu idarusi hamada ukamrujwa urehemu mbya sufa jomrehemu idarusi hamadi haukade ya harayale dharau la wa Faransa nuruma wa Faransa wakanza warirume wahe mzungu mfaransa yakanza warirume nado hanza yari washie 50 li 50 li yani la pitali ya 50 li ya zitanda mingo mitsano idarusi hamadi hamba aside namna hiyo ngari wa haula pitali ya zitanda majana marandaru ngari wa haula pitali ya zitanda majana marandaru ya wela pitali wa kanzari wa shwani mfaransa yu kanzari iwe amduna dunia shaida rusi hamadi hamba sinizo mgwazi rendao kuturi hiva la pitali ya zitanda mingo mitsanu Paul Mer enfant ya zitanda mengo mitsanu kutsuriva sisi ngarifanyao ya hatu emdwa hukamziani idarusi hamadi yemdwa hukamziani idarusi hamadi mwana mswa azali ya sumani wa muo yode mana lelo azali ya jifahari yo hauka azali ngu jifahari lelo ni lapitali El Maruf emana njifahari yo lelo ngamjifahari ni lapitali na bochiribwe jinji njakahanza chikamhara amabose kusabozi tikamhara tikamhara siremeze rongo tikamhara sina ujalelo njenji hadaye na benja kaurema tikaurema tena tikati unjili ya bwela sakafuni nga mjoka bwela sakafuni lolo bisa siribwe hata sha azalibu ya kaze shonde manyo yamba ngufanyo hafanya sazila lelo njomba hatu ngondo ya rwawe Mwenyezi najali ze faida ziyo kauroha bala ezinji ziene harmawo mji wa ikoni mimbadali dina hadha haswa ngamombo Mwenyezi Mungu eze faida zinji ziyo kaulawa bala za hele dahola El Maruf ezinji na zinje harmawo mji wa ikoni no mji wa basa ne sanraya ya hangu ni sanda hangu akale lo ngamji fahari ne pare ya hangu haranzimde ya la wamde usaikona ukaila hangu ila ya hangu azalide mwinyo yaifanya shaila hangu haukaila ijahele jila hangu ilangela rimwe kawa ikoniwo kwa nansongwe wakaze pano bala Rue Ibrahim Inusa ane pare ya mde usiha Rue Ibrahim Inusa ikawa hatanaba rahansi satisfait ne hazi namna ya fanishiha rahansi satisfait ne hazi namna ikaudo ya fanishiha Mwenyezi Mungu ajalia Rais Azali simpara simambia hanambia hokaya nifanye hazi hangu ya anketi hata njue ile shirika wakawanikwe hazi ila msahe na Saidi Huseini nijueze taabu zilio za uruhusu pare ila ifanishi hamade na mnaze pare zifanchi hao akaza likatufanya pare mbi ufanya pare njema mimi njadaza kama na mwikoni mimi njadaza haukai pare ila ya hangu ramwanzara kamjanza waikoni ila ya hangu ila midoutio yefanywa ni azali shamidoutio haukai lange jao heze mvuza hangu
enge lazima rambe na uka alhamdulillah shukria si hanzo rema ya mahakama shale suala la Fatima Mzee Saidi na Haji Mbaye Swalihi kawaro hawa wasili umahalani wadungo uyenshi ngwajoheshele yao mjoa hao Komori ngondo wazidi mai shawiria hao sha wahundana neze darsa za stahiki wanikiwazo owabaki ja Fatima Mzee Saidi na Haji Mbaye Swalihi na mdo kuwaze nsuli hau mwepaze nyile baika wandu wao nwe mwana nyao ngupweze nyile wandu tsodoloza wandu tsodoloza bahina mdoloza ni jamaa Haji Mbaye Swalihi na Fatima Mzee Saidi yauka ngamjo upini sewa ja Haji Mbaye Swalihi buya pini sewa ngamjo upini sewa ja wasaya na wasa wapini sewa warambua wajeleza eni wanzo ya hime ya kritike omwendo nai wa he serikali na hime ya kritike ketuzi ya mbya si kritike shoho hima hauna kisi na udharau na bonezi lazima mbya pinisewa kabati nzia za ruhusu mndu ya kena nafasi ya ujua ya mbezo yeye ya ntao bahari ngwanzu ya de wandu eni mda wandu ngazu ya doja wandu eni mda wandu ngazu ya doja wandu wajuhu wa Fatima Karibangwe wazade mawatani ya wahumji wa ikoni wakausaze haki za hao zaho omwenje wa hao walawe harmashe hiza kwa jadea amduna dunia kwa jadea wamba ngaranzo omwenje yabo mdada mdu enge zila nazike msomo bo Fatima Mzee Saidi nazike msomo bo Haji Mbaye Swalihi ngwanzo urejei banu mwezi ujao uje utembee hujamalilu ngwanzo uje omwezi mahani hujamalilu ekangwanzo uje douja shaa omwendo wakanu ula wa usafihi na udharau rais wa daula na udharau ya madhamana wa kujazilwa bo Haji Mbaye Swalihi usambe sohenda kujazilwa amruna dunia nsuhaba zilba minga mibanu ngama mbwezi sohenda tena nsutsaza tena kamfanyo anketi tena hata ngamtoreo tena hata ngamtoreo nsibanu haudo hindini gam amtoreo ha enquête d'investigation ni fanyao ngam himobanu saba namshitaki bo serikali misimengo ni mandu aromba nungo tsoka yosi pia aka gamfanye hazangu enge garomba Mwenyezi Mungu rikawale harmashe pindi maususu shinu na humsahani ya ukaya wa uvumziri vumma wa uvumzi kawaida rivumma garomba wa Mwenyezi Mungu ye Juma Kabili yinu wiyo maudu Juma insha Allah bojoka na muo rireje ibanu lera hamadazinu rijeri mbahulieni ndrongo za nyumeni tosana salamu huju ya ala barakatillah.